We assume we have not seen anything that would suggest that the stockpile has been moved. But of course, this might need to be reconfirmed as soon as we have access. One has to say that Iran is aware of the fact that this stockpile needs to be there under IAEA constant supervision. India le Pakistan in dauna le Operation Sindur are fel chawa thildanga in rem thailo ma se Russia le Ukraine ram in daw mek te po in dauna awanga man prisoner of war in thlengton rem ti dunin sipai tang tam takin mani ram an thleng vele to a Israelin teran nuclear siam tum daw dalin zuni som pathuma tangkhan Iran aruna Iran po in achuan war ballistic missile te mangin Israel abeina sawengang to mai US President Donald Trump achuan Iran in biak pui atum to baulova Phut le ngian nei lovin in pepum lum thuai ro ti in awawa teran chuan Iran ain pelowanga atlom ngai hek lowang ti thum dud ma se ne to ram shoi tu te som angin in ka hai nei thei be sein Geneva apan khuruai thum chibai ule larem ro ta khiang te kania voin hi zirtom ni zuni somni sangni le somni panga ania Israel le Iran in dawna chuan ani rian na alo thleng le tareng mai hapta khat chuang in do to an ni awangin aton tona chian na satak a thleng teu to a soikim sen po ani to lo hiala ti fu le chatha zoka anin chal ve bok Israel chuan Iran air defense ati chiat zo sak vek to awangin fighter jet le drone mangin ngai ngam takin abei mia thei to a Pakistan voucher China air defense te meu po India sipaiten ral khat atanga an chut chiat sak angkhan Russia in chuanna S300 po zudaten Iran rama an nuai chevek cruise missile le drone soitel lo po in ballistic missile sangthum chuang anei awanga vaupung tina em Iran chu to ek angchau ani titi der to a chuti ni lo se Donald Trump G7 summit nun ber Canada a nei zo ta ka alo khap dai to te ne na in ka hai thei be sein Iran defense minister Arakchi an zirtom ni tu hian Geneva apan ruai lowang hepatitis in Vietnam to kan ti hlom na kalain khovela in Vietnam man to ber Israel in Vietnam te chuan Iran ballistic missile te alo dang kim seng vek lo na samai sia Iran thutiam rin om pathum na te awanga Israel ramin ator na te chu soimai ayana sa ani chautan mek Iran ramin ballistic missile siam nana US dollar zatel chap aman lain Israel inven na te chu US dollar makta duai tel manzel an ni hloma he in do nakal meka ding changjok ram po in hlona na satak bak ro chun tur an nga viau don lo ani email achan chu Iran ramin kum enge moza chung nuclear ral thuam nei theiri to don lo po ni se mule amal nei lo sarkar tia Benjamin Netanyahu a soiram pani te jinga pakhat Pakistan nuclear ral thuam te ti chiat lovin ala omreng ri tlatani Indian Express Economic Times le Pakistan tuk tin chuak don te a kanmu CIA document atanga alandan chuan sarkar ngel het lo lutuk Pakistan ramte angin nuclear ral thuam anei chuan Iran ramin nuclear ral thuam anei ang velani khovel himnan apoi thui don lutuk ti in Israel chuan Pakistan chu nuclear ral thuam asiam puitlin ma nge ya ti tol sak atuma kumsang khat zakwa somriat pani khan fam Indira Gandhi kha India ram man ho tir turin Israel sarkar chuan abek bora Pakistan ram beina nai vai Jammu and Kashmir baka ram rishul ram dangte ho tir turin ain tiam rual pui ani kha Mase USA lauwange India chuan Israel athurual puina chu kumsang khat zakwa somriat pali khan azuk le tathuta khati lai khan Israel chuan engkim apai fel mandiam to a India rem ti na chau kha angak to ani khatia India in athu azuk le tak thut awang kha ania tuntheng po a Pakistan ramin India azuam em tak reng ni India ram hun dangte tar lang si lova Jammu and Kashmir kan tarlan bi kher chan kha Iran thunei tupum hlum Ayatollah Khamenei khwan Pakistan ram huai tu Musharraf nena Jammu and Kashmir a musulman ho hi ob lui tu reng kolatanga kan chu azalen an nga yani ti in alo soi to ani kha chu wang chuan Iran le Pakistan ram te chu India le Israel tan kom ngei hlei theilo then om ram te an ni kum khwa ani
thumun hu ma ni se Mizoram sa hek then tum tlat reng thin Assam state an chief minister Himanta Biswa Sarma khwan karkalta inrin ni zuni song panga sangni le somni panga khan social media exa aphor thar le a India media lianten an chuk zuya alar pha luai pek kha Delhi khuang ben ruala lam thin le neda tho pui reng reng thin te po an re thiap la ya kan IPS officer lui te po in an hui an chi men lai hian Asama Bengali ho chuan soi chua hun an shenek India hian Iran atangin tuial thei barrel zatam tak a cholut ni tin thin kha ania Trama sarkar masa in Iran ashek achina khan Iran tuial thei lei aban san maka Ukraine aruna wanga Russia po shek mek ani lai ero hi chuan India in Russia tuial thei lei athul chuang hau si lo Russia President Vladimir Putin chuan Israel le Iran in do mek na hian remna palai ni a re lo thu le in rem siam pui the nge a in rin tlat thu a soi cham chi a hetianga in beina a thlen zui renga Israel lama US atan box si chuan aya tola ne na in tiam ruala Iran rama nuclear program an kalpui mekin atuar telveang ti a hlau thon wang te po ani theyang Russia chuan Iran sarkar chu Bushehr nuclear power plant asiam puya he nuclear power plant hi teran khopui chimlam melza sari somnga zeta hla Gulf tuipui kam khopui Bushehr atanga mel som pakhat chawala om ani a kumsang khat zakwa som sari panga khan German ram ne na thok howa an siam tanani Iran le Iraq in do chung khan voi tam tak bom thina ni a ma se Islamic Revolution awanga haisan ta kha anni kumsang khat zakwa som kwa panga atang khan Russia rama Ministry for Atomic Energy nen thuthlungin an chun zom le ta a ro kholna neu tok ve fo thin ma se Iran nuclear plant puitling masaber ani zui ta ani Soviet Union atluk chian nu khan Ukraine ram ni zui ta Zaporizhia a khwan Russia chuan a nuclear plant parukna adina mithiam anin dailawa wanga Iran rama Bushehr nuclear power plant siam tu Ukraine mithiam rualte ve kha Zaporizhia biala nuclear plant tharadin tu te anni Ukraine ram ani le tak sia wangin Russia tan chuan channa na satak ani ringota aming tiro pui zwal tu Iran rama Bushehr nuclear power plant khu tuna hian din munder thonga a ommayangem ti chungchanga Vladimir Putin a thlunglu a hai le ani Canada rama G7 summit neizo chawa khan Russia ram chu G7 ram te jinga tel turin Donald Trump chuan G7 palai te min tumin ma alang yal kha ania Russia tranzonga ma alak vut lai reng po in Iran thlawang hau zonga amalak na anga ngai theitura Russia in remna palai na tho atum na chu USA chuan a uksak du der lo a president non le ma loka US president Nobel Peace Prize dong tu Donald Trump an adeu so zia kha kan la thewin karinga chutia Russia president malak na a Israel le Iran in do mekte anin chalrem chuan Vladimir Putin zokin Nobel Peace Prize adong dai mayanga sin thil thayani lo baka Iran ramin a nuclear program ati chiat vek lo chuan Trama khwan in ka haipui atum mia lo bur e khai ka soi swalem ni Iran ne na in do mek chu Israel anisia engtia US lam pu thuta nge mokani le Iran beina hian Israel le USA chu free khat vuana zai khataluang za anga Iran ramin apu fowang te po ani ta ve ang Russia ram te thlengthlenga kan hrut kwal ta ka chuan Iran ram thu nei tu pum hlum Ayatollah Ali Khamenei khu teran khopui huam chunga leivera mun hima biru anga tinzon thei turin athangna saviau kha ania YouTube Air Defense Channel Major General Retire GD Baxi chuan Khamenei chu Russia rama asahimna atan abiru ti in ka sangoi zon puiten minshil ati te tlat chu zun ni som pathuma Israelin Iran aruna china khan Ayatollah Khamenei chu Islam hovin danpa nga ya an nei kartop apianga tongtrai rual an nei na tepo ain lan to ngai lo kha ania teran sarkar thupuang tu tela in anram huai tu lu chu mun hima aom thu an puang ol lova Iran rama sarkar in le burna athlen thut lo na na sarkar policy emo kalo tingota ani theina lai om thoma se mun him anti hian
Russia ram dai dai atin zon theiti ka chut thlen lo wang mai ani khovel pum huwa pa bunker buster bomb thokna ber GBU 57 man nge tha anga nuclear tactical weapon man thajok ang ti chungchanga US President Donald Trump chu ala in khap buai tuang zel ri a Israel in Iran nuclear program chu chevek tura asipaite aram mutirna a hian US telve tur le tur lo chungchanga Trump chuan thutluk na ala siam fel lo thu asoya US kan tel don nge don lo ti hi ke ngei po hian kala he mai big lo ati deuh khera wangin khovela president ro pui ber Donald Trump meu po in thutluk na siam a har sat hle ti hi alang chiang khop mai zolai di channel hian belchian na rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poi mo big reaction video kan siam thina mai lawa ilawin nang fak ve zel theinan khongai in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia nimin pi alama aril rula siam fel lo thu asoi hnuin nimin ninga ni zuni som pakwa khan White House press secretary Caroline Leavitt chuan anpu ber Donald Trump chuan Iran chu haptan hi dang angai chan tur thu apuang ani kha Leavitt chuan Trump thu cha soin Iran ne na inbiak rem na thleng ve theidin huna ding mek reng kan ni awangin haptan hi chungin kan telve tur le telve lo tur chungchanga thutluk na ka siam chawang ati ti in Reuters chuan antar lang Donald Trump chuan Iran ram thu nei tulu ber ayatollah chu biru eng angma se US uisa thiam rual te mu phak lawa bi bo ani lo zia tar langin thatdu ni se anban phak lawa om ani lo zia social media exa apho langa khothlang chanchin tharapuang tu te phei chuan Trump social media post siam kha invauna lam ai ma in el sen na lam atin zon zoma ni in antar lang suplom USA lama mithiam te ro chuan Donald Trump an hetia hun ati khotlai hi thil poizok thlentir theitu turani ti in an sela thlanga chau ala sarkar mana zofel lo ma chop ain siam hnem lutuk Russia le Ukraine in rem na tur lam a hoi theilowa chia manga khovel ram dang te ne na in do apuan la abo zui hlei thei to heklo hetia ti tur ma chop zofel lo anei treu chuan tol thlupal thei atam loda ange ti in an sel Iran beitura thupek ti chuak turangai ani lai le chutianga che tura thuron ani molmol laya thutop ala siam fel mai theilo reng hi Donald Trump film khurluat wangani ti in CNN chuan zirtop ni hian anziaka US chu khovel puma remna thlen tu ani zia lantir atumna ne na in cycle thlat ani wang emoni Iran beile beilo konga hian Trump chu a film khur takzet ti in CNN chuan antar lang CNN tarlan zel dan chuan Kartir lama khan Middle East bial tu Steve Witkoff le Vice President JD Vance te chu Iran ne na in biak na nei tura tir chua tumin White House in ron khom na nei ani a Donald Trump ril rusu khlek adang lam thuta wangin nimin thleng kha chuan tir chua anlani lo thunga Iran a in pek du to arin wang te po ani ange President hian dokan ki la soifel hi adu berdana ni ti atilang chiang hle to in kashia ti in Leavitt chuan thuthar thedar tu te asila atula ni ngai chuan President hian tharum tho a hlau reng reng lo ti hi ring het miar u ati zom zat CNN chuan amingan tarlan lo Israel officer pakhat thu soitar langin US thutluk na siam chu Israel beisei lo lam takani ati Donald Trump chu New Jersey lama achen na a hun olman thatjira hun khoral chiam lova Washington lama le thuaya White House ro pui rel chunjom le atum ni in CNN chuan antar langa solkar ni ati kha hapta khata ni sari zel tin zona soi ani lo chuan kar le mai khian thutop asiam to don ani mela chutiang taka hun bichil chu ani to wangin Trump chu mani in luma chol ha adam rei man lo tur anga anziak po hi thilin me tak ani ve tlat rom khopuya anin biak nun ber tuma po khan Witkoff chuan Iran ram chu a nuclear program aban san 5 vek ani ngot lo chuan
US nena inrem siam na puitling an nei thei ngai lo tur thu a hril non le kha ania chu tho chu Donald Trump du dan ani US hian adin na ala so son si lova Geneva a arakchi a khwal zin hi a thlona hun le sum khoral na mai ani lek fang thei a chan chu Iran ramin a nuclear program a ban san na lam hoi reng renga engin rem siam nama nei an du lo thu an lo tlang aw pui chiam to wang kha ani wit ko fa kai shwai US palai tenen tumli zet anin dor to a Iran chuan a du dan ala so son lo reng kha ania Vladimir Putin a emo G7 shwai tu pathum E3 shwai tu tenen in besom sari ma se Iran ram ain hnu hniam ani ngot lo chuan Israel le Iran in do na khwan top ni mel amungai reng don lo ri tlatani Israel chuan Iran nuclear mun pui berasoi natans abei to a arak reaction plan po anuai chele to boka ma se tlang hnuai chungril thuk taka om Fordo nuclear mun pui be chiat thom ero he thu zia lai thleng hi chuan hriat le soitur ala om tlat lo achan bul pui ber chu Israelin Fordo phin dar na tur khopa bom thok na anei lo wang ni in alang Fordo nuclear plant khu Israel soidan chuan leichungril metar som kwavel zeta thu ka omania chutiang khopa thu ka om ti chathei chu USiam mother of all bomb MOAB chau ani email sia tactical nuclear weapon han mangot don se khovel demron an hlo ngei don sia anti chiat sak thoi lo la in Iran ramin nuclear bomb asiam rumek ni in an threbok sia Donald Trump adung thulin Benjamin Netanyahu thunglu a hai ani bere Israel voucher ber tramala in hapta ni chunga thutluk na asiam fel thei chau tur thu a soile to boxia Iran du thu sam a thleng mek ani ti theina lai om le to chu hun tlem te tal nei bel zelani Israel chuan Iran nuclear scientist paruk vel an tha sak to ni in anin chala Iran point chu thudik ani nge zia nem het ve to ma se thizat ero apuang zar du chi alwa heng nuclear scientist te tel lo hian Iran ramin nuclear ral thuam ala siam puitling thei thawang em tuna hian an siam tluk reng jok em ni ti te chu zona poimo tak tuma la chan mai thei lo ala ni reng Israel chuan Iran nuclear scientist te changni lovin sipai hruai tu lian engemaw zat ada thato a heng juda pasal tharam mu ten an then fai to te hi ayatollah kutle ke Iran rampum pui athunun theina konga Kouri tu thui em te hlir an ni a ale lam zonga soi chuan ayatollah an nuclear ral thuam nei tura rilru asiam fel theina na aril rum hin sak tu te kha an ni ati theyang CNN palai Anderson Cooper zona changin International Atomic Energy Agency IAEA Director General Rafael Grossi chuan mu theile khoi thei thil te chu ti chiatin a om to po ani thei thiamna ero chuti maya ti chiat thei ani lo thiamna le theina konga sarkar mason na te chuti maya ti chiat thei ani ngai lo atia chu mol mai chu ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thu soi poimo zia alan chian em na chu hemi chungchanga belchian na kan lo ti chhuato Netanyahu thu soi hai le tin amor bok nan i han mang teang Iran beina a Israel thil tum poimo tak azep tel zau sia yet in defending ourselves mani inven wanga che kan ni rualin midang te po kan veng him telani kan then om arab ram te kan veng hima anni po in launa le chian na manga Iran malak na te antuar na sa to hle thi Iran helvul len Hezbollah beya Syria rama anho tulu asad kan ti hlum sak achina khan Lebanon rama sarkar thar apiang chom tamai ani kha heng ram pania mi puite hian ma kho eng ma kho thajok an nei thei pha ta chutiang chia chuan Iran po amuak mek che u ani tin intan thu cha kanaya kan be hi nangni in nilawa kumsomli paruk zet raphual tu che u rong taka lal thol ching be kan ni zo in zalen na kol aeng nai ta ni in kasia chutiang thil atlantika chuan ma sanga tanga in kom ngei tak thin he nam pani te in kung kai na hi apar vul le thei to ang khovel mason to tak hian hei hi ria se kadu khovela ral thuam hla omber hi khovela sarkar hla omberin anei kan rem ti thei ngai don lo ti hi Iran hian a nuclear ral thuam te chu a helvul len ho pek tumin ruwa manna aneya
chu chuan nuclear wanga lau thong renga kan om thin na hi atak ani tir le zual don si a. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real.